Yes, twongera tubifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri twe mu masaha ya mu igitondo cy'umugisha, kuri twe mu masaha ya nimugoroba biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Reka ninjire mbisinyira. Turinjye rero turagarutse muri iki gitondo tubahaye ikaze kuri Duyani Kote TV. Tugiye kuba tuvuga byinshi bigiye bitandukanye birebana n'amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Muri studio nawe ngenyine ndi kumwe na Bwana Karimba Aimable. Bwana Karimba Aimable, ikaze kuri Duyani Kote TV. Duyani Kote TV dore ko twinjiye. Amasari Sariyuti rwose kuba kunzi bacu ba Duyani Kote TV. Amazina ni Karimba Aimable, ikitwa makuru adasanzwe so turakizanye. Yes, birumvikana no tugiye kuba tuvuga byinshi bigiye bitandukanye birebana n'amakuru rwose akomeje kugenda aturuka ku butaka bw'u Burundi. Bujumbura byakomeye. Bujumbura rwamikaye. Yes, tugiye kubyinjiramo ariko ari amasasu. Yavuze ku isaha y'isa 9 habaye kurasana nubwo kutabaye igihe kirekire ariko kuba hakanya gato. N'abantu b'Imana mu kanya gato kugira ngo reba hano nibwo iyi drone yari irimo inyereka byinshi bigendanye n'ari amasasu yavuze. Habaye no gukomeretswa mu bigeze hanga. Abantu rero b'i Burundi ntibabizi. Nabyo bazi. Ngira ngo ibintu turaje tubikomoze. Ariko hari umuvandimwe uherereye hari hafi Bujumbura, icyerekezo kivaraza Kayanza uzamuka mu majyaruguru ya Bujumbura. Yego. Yambwiye yuko ayo masasu bayumvishe. Yes, turaje tubyinjiyemo rero tubive umuzingo gatanu kuri kagenzi kako. By'umwihariko turaza gukomoza kuri byinshi cyane. Wamenye ko witwa General Neva yagerageje kwatakwa mu rugo iwe. Ayo makuru nayarize. Kandi arimo aratakwa na bamwe wasirikare b'indani. Ndani muri bari muri guverinoma ye. Ibi bintu nabyo bishobora kuza kugira gute kumukoraho. Biramukoraho. Turaje tubyinjiremo. Turaza kugaruka kwitwa Reverend Kuriyo. Ubu tuvugana mu kanya gato gashize afite inama n'abasirikare bakomakomeye bafite amapeti nk'abakoroneri bafite inshingano zigiye zitandukanye by'umwihariko mu gisirikare cy'u Burundi. Nabyo turaje tubyinjiremo tubive umuzingo. Turaza kugaruka ku makuru menshi byatandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi, kuko ibintu rwose byo nahoze mbona bitoroshye ndetse bikomeje kugenda bifata indi ntera muri rusange. Amakuru ni menshi Bwana Karimba Aimable. Muri iki gitondo amakuru mfite ni menshi cyane. Uzika ahantu bita Cibitoki niba reba nabi abarundi ashobora kuza kugaragara irasana rikomeye. Ndimo ndabireba hano rwose ubona ko ibintu Bwana Karimba Aimable bitoroshye abe namba mu gihe kandi irasana ryaza kuba ribayeho byaza guteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Birumvikana yuko rero nabyo ibyo ari ibintu bikomeje kugenda bifata inini ya ritone gato. Itonde gato ngari inyuma. Mugabo yabavyaye ngabuza amakaye. Twebwe haciye haza rero Shetani muri Edeni, hari ahantu heza cane ntacari kibuze, nta na kimwe cari kibuze. Mugabo Shetani yaraje arahenda Adamu na Eva neza barabona ko hari ico bakenye baca bararenga karimbi. Ataco bari bakenye kubera Shetani gusa. Nukuvuga bisigura iki? Imana iraguha ibintu vyiza, mugabo Shetani kiza ikagusamaza kugira ivyo bintu ntubiprofite. Nico cabaye mu Burundi. Uno munsi rero twagiye imbere y'Imana tugasenga yebaga. Hariho ubutare bariko bararaba abantu baraho. Twebwe tubutoye ngira ngo sinzosubira kugorana na mwebwe. Twebwe tukabutora. Reka ibitubireke tugiye kumva iby'uyu mugabo ngira ngo ikintu bashaka kugeraho ni bimwe mu bintu inshuro nyinshi ari kugarukaho ndetse akanagenda agaragaza by'umwihariko ngo bigendanye no kuba ngo igisirikare cye cyifise. Ati igisirikare cy'u Burundi nje reka mbabwire kirifise. Ibi bintu rero ngira ngo sinzi yenda abantu arimo arabwira nimba arimo arabwira rero dutabara bahanganye cyangwa se
n'iriya mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Burundi simbizi. Gusa ni ibintu turaza gukomeza tukagenda dukurikirana tukagenda tumenya byinshi bigiye bitandukanye. Bwana Karimba Aimable ngira ngo turaza gusimukira mu bice bigiye bitandukanye tugere twapudetinga abakunzi bacu tubabwira uko situation ihagaze. Uze kunyemera tugaruke n'ahantu bita Ruyigi mu nkambi za Ruyigi n'ahitwa za Gasurwa muri iri joro ryakeye naho rwose hongeye kubera ibitendo bikomeye cyane. Nabyenda turaza kuba tubikomozeho gatanu kuri kagenzi kako. Turaza kuguruka tugere hano za Gitega tuvuge byinshi ngira ngo gatanu kuri kagenzi kako. Utarakora subscribe Bwana Karimba Aimable bamubwiye cyane kuri Duniani Kote. Umuntu utarakora subscribe hano ku cyitwa Duniani Kote TV, ndakubwiza ukuri yuko icyitwa makuru adasanzwe utasanga ahandi ari kugucika. Bwana Moses, yego ndakubwiza ukuri yuko ubonye mba nikomereje cyane ubwo twamaze umuntu buri kunjya ubwo twamaze no kwinjira tayari. Ndakubwiza ukuri yuko umujyi wa Bujumbura ni umujyi uri kuba umujyi w'icuraburindi ku munsi ugenda uza haza undi. Ni umujyi uri kuzanwamo abasirikare hadiployingwamo 100, hadiployingwamo 200, hadiployingwamo 500. Abadiployinze bagakurwamo ngo bitewe nuko abenshi muri bo bari gutanga inzira y'umwanzi. Ubwo umwanzi ni Red Tabara. Ibi rero byateye ikibazo gikomeye ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, bwateye ikibazo gikomeye igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abanyepolitike bacyo n'izindi nzego z'umutekano, kuko nk'ubu haracyarimo gushinzanya yuko inzego z'umutekano za kino gihugu cy'u Burundi zirimo ziragambanira ubwazo. Ku munsi w'ejo rero ngira ngo yenda reka mbanze cishemo iyi update gato guhita dukomeza. Ku munsi w'ejo Perezida Kagame byari ku itariki ya 28 yakire indahiro y'umunyamabanga mukuru mushya wa RIB. Ni Perezida Paul Kagame rero wakire indahiro y'umunyamabanga mukuru mushya ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Colonel Pacifique Kayimba Kabanda. Nyuma yo kwakira indahiro ya Colonel Kabanda rero Perezida Kagame yashimiye intambwe RIB yateye mu kugenza ibyaha mu myaka 8 imaze, igaragaza ko urwego rumaze kuba inkingi ikomeye ku mutekano w'u Rwanda. Ngira ngo urumva yuko iki ari ikintu cyiza Bwana Karimba Aimable His Excellency yakoze. Yagize ati rero mu gihe cy'imyaka 8 gusa igihe gishize rwose RIB ishinzwe yateye intambwe ndetse kandi igaragara mu kugenza ibyaha kandi imaze kuba inkingi ikomeye y'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Kagame kandi yanavuze ko muri iki gihe hahindutse amatsinda muzampaka y'abanyabyaha ndetse bakanakoresha ikoranabuhanga mu kugira ngo bahangane n'ibyaha bigamije kugirira nabi abantu. Kandi ibyaha by'ubukungu ngo bikomeje kwiyongera birimo uburiganya mu bushomeri. Umukuru w'igihugu rero yanasobanuye ko hahindutse ibindi byaha bigamije gushuka abantu no kubanyaga ibyabo. Ibyo nabyo RIB byose ngo agiye ibikemura. Byose rero ngo byagiraga ingaruka ku baturage bikanabangamira imibereho myiza y'abaturage. Agaragaza ko rero hakenewe imbaraga mu guhangana n'ibyo bibazo kugira ngo byose birangire. Ati tugomba rero gukoresha imbaraga zose dufite tugahangana n'izi mpinduka zo gukomeza kubaka ubushobozi bwacu n'ubugenzacyaha binyuze mu bushakashatsi ubugenzacyaha binyuze mu bushakashatsi nyine busesenguye. Ndabona rwose ibimenyetso rero ndetse no gukoresha uburyo bushya bishingiye ku bumenyi bafite. Ubwo ni abakozi ba RIB byose ndabona hagiye abigarukaho. Ni Perezida Kagame rero wanasabye RIB gukorana n'izindi nzego kugira ngo ubutabera butangwe vuba kandi neza cyane. Ndabona ari byinshi cyane rero yagiye avuga by'umwihariko kugira ngo Bwana Karimba Aimable twakikomereza. Tugaruke gato by'umwihariko hano i Bujumbura Cibitoki hari kugaragara irasana rya hato na hato. Ni irasana rikomeje kugenda rigaragara ndetse kugeza amagingo ryanatumye benshi bagira n'ubwoba. Riri kuba mu masaha y'ijoro. Amasasu yarayumvikanye ndetse akaza no gukomeretsa abantu 3 benshi kugeza amagingo ya batari bamenya ese amasasu yaturutse bimeze bite. Nimba mwakuruye amakuru ese
byaba ari Red Tabara ikomeje kugenda yataka, byaba ari cya gisirikare cy'u Burundi kirimo kirataka cyambaye uniform imeze nka polisi. Bimeze bite ku bijyanye n'umutekano muke ukomeje kwarizwa muri ibi bice? Ku kijyanye na situation y'umutekano mukeya uri kubarizwa mu bice bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Burundi, mu bice bitandukanye, korine zitandukanye, ahangaha ndakubwiza ukuri yuko ikiri kubitera ni umutwe wa Red Tabara, ni iriya mitwe ya FRB, UPR irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, ikomeje kugenda ikora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo igire gute ifunga amayira y'ibice igihugu cy'u Burundi, by'umwihariko igisirikare cya kino gihugu cy'u Burundi FDN bikiri kudeployingamo abasirikare, no kugira ngo izi ngufu n'ubundi mu gihe Red Tabara bari gushaka kwitangatanga nayo ikore buri kintu cyose gishoboka itangatanga igisirikare cy'u Burundi, noneho babakubitire mu nzira bya bindi bavugaga yuko bashaka kubabuza gufata ibice bashaka gufata hano mu gihugu cy'u Burundi byitwa umugani ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi cya FDNB ndetse n'urubyiruko rw'imberakure rufatanyije n'aba FDLR bavuye mu Rwanda muri 1994 bakoze jenoside yakorewe abatutsi. Ngira ngo hano nahoze mbona amafoto n'ubundi abarundi bakirimo baratozwa, mbona imyitozo rwose ikomeje kugenda itangwa. Ngira ngo ibi byo Bwana Kalimba Aimable mutubwire nimba bidashobora kuza gukanga abaturage cyangwa se gutuma abaturage bahabuka kubona deployment nk'izi zikomeje kugenda ziba imyiteguro ibihugu bigiye bitandukanye biza gutanga imyitozo mu busesenguzi bwanyu. Ibi tubyita iki kuri kote y'igihugu cy'u Burundi? Kote y'igihugu cy'u Burundi kuba kiri kwitabaza ibihugu by'amahanga, Malawi twayigarutseho ku munsi w'ejo, tuvuga ukuntu yohereje abasirikare baje gutoza igisirikare cy'u Burundi. Twagiye tubona South Africa yongera imyitozo, izana ibikoresho bitandukanye. Ahangaha nagiye mubwira yuko nubona South Africa azanye ibikoresho yego uzatekereza yuko ari Afrika y'Epfo yazanye ibikoresho, ahubwo support ihambaye ku ruhande rw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, birimo Ububiligi, birimo Ubufaransa, birimo ibihugu bishaka guteza amakimbirane hano muri Afrika y'Iburasirazuba, kugira ngo twebwe tugume muri bya bibazo turi guhangana, ariko nabo babone inzira yo gucamo badukolonize mu buryo bwimbitse cyangwa butimbitse mu buryo bwabo n'ubundi basanzwe bakoresha, ariko twebwe twamenye. Ibi rero ndakubwiza ukuri yuko iyi myitozo iri kugenda itangwa na bino bihugu bitandukanye, birimo Afrika y'Epfo, birimo Malawi. Ngira ngo hari n'abazungu bagiye batoza bari abasirikare b'abarundi bazanwe, hari abavuye mu Bufaransa, hari abavuye mu Bubiligi, hari intwaro zazanwe. Ibi byose rero Bwana Moses nta kintu na gito biri buze gutanga ku gisirikare cy'u Burundi, kuko na Red Tabara iri hariya iryamye muri amashyamba ya za Uvira, iryamye muri amashyamba ya za Shabunda, za Pendekusu, no muri ya misozi za Kitamwaruzi n'ahitwa za Warungu muri Sud Kivu. Ndakubwiza ukuri ko ntabwo iri buze kubabarira igisirikare cy'u Burundi FDNB, urubyiruko rw'imbonerakure ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa ba FDLR n'abandi batandukanye. Uruzi ko n'ubu witwa General Nevataki atemera neza ko FDLR nako FDLR ifatanya n'imbonerakure, nta none baracyabihakana kuko erega buriya Bwana Moses nibavuga imbonerakure wumve FDLR kuko bose n'ubundi batorezwa hamwe, ni batorezwa hamwe ibikorwa by'ubunyamaswa ni bimwe. Ideology FDLR igenderaho yego niyo imbonerakure zigenderaho, byose rero bihurizwamo hamwe no kuba n'ubundi Evariste Ndayishimiye atabyemera, kuko yakomeje kugenda hakana yuko icyitwa ingengabitekerezo y'ivanguramoko nta bibarizwa mu gihugu cy'u Burundi. Yego ibyo ni iby'u Rwanda di kuganiriza abajenerali ko witwa n'abakoloneli ko witwa General Prime Niyongabo n'umugaba mukuru w'ingabo, ibi byo biraza gutanga iki? Biganiro ku ruhande rw'abasirikare mu gihugu kimwe cyangwa ikindi ni ibiganiro bikenewe wenda bitewe na systeme za gisirikare ko hari, ariko twibuke neza ko bari kubaganiza ku bijyanye n'intambara. Ndagira ngo mbanze mbice ku ruhande bitangatange mwereze ukuri kuzuye. Yego kuganira ku ruhande rw'igisirikare yaba ari mu gihugu cy'u Burundi no handi hatandukanye ni bimenyerewe, ariko iki kiganiro nugire ngo ni cya kiganiro cyo kuvuga ngo twongere bije y'ibikoresho, twongere bije y'umushahara ugomba guhabwa abasirikare. Ni ibiganiro bigendeye ku cyitwa ubwoba bukomeye igisirikare cy'u Burundi gifitiye umutwe wa Red Tabara n'indi mitwe irwanya kino gihugu. Rero ndakubwiza ukuri yuko ibi byose nta yindi ntandaro ibiri inyuma, ni ubwoba bukomeye igisirikare cy'u Burundi gifitiye Red Tabara. Bavuga bati umunsi umwe cyangwa segonda rimwe baradutera, baradukora ku butegetsi. Ndabona rero ari byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, by'umwihariko binatangazwa
amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Bwana Karimba turi bukomeze kugenda dushakira abavandimwe bacu. Hari umuvandimwe umamagaye umbwira uti mugere vuba muve rwose mu kiganiro ndabizi kirimo ahasigaye tubongera andi makuru adasanzwe muhitima yahereza abakurikira Duniani Kote TV. Bwana Karimba Aimable kamushimire ndetse nkwifurize kuguma kugubwa neza. Yego urakoze cyane Bwana Moses n'abakunzi ba Duniani Kote TV. Murakoze cyane.